To hagini pat kesni nga ai kublai pi baro. Haga keteng ga beton bortam ga jong try jingi u Jesus Christ. Ima gisni kibangi labanong no ni dan haga por ga ba isngongo palat yo blay bo blay u ayangi. Ya gilat kilenti bangini yo ban keren ga ketin ga jong blay bat bangini yo snow kerhaya ka. Nga kwa finshim kodor iga babiyo snow na ga iga jeka na ga por. Siga por na marki jingi kai. Ki mga ay shafi kidai ki badan kam bangidai ban snow to. Ya ki lenti ki rukom ki nongrim jong ka jingim jong ka ketien ga jong play. Kabi day bat ka jingim jingi ga bamala gisni. Te minta gisni nga snow kumen mga naong shafi ba. Ngila yo ban pli ka tuwa na tiliki branch agi jingi seng ga jingi. But hagini ka tayo ka bamantaru nginit pli ya kawai ga branch shati sipo bahay rimbang. Hagas ni Thursday at ang mga jingi seng kalong hagas ni ka jingi seng Bible study ka bangin pli kalong hagas ni palay malaga janmit agapon rishitang. Tenray ka jingi seng pli kalong hagani ka waiterik hang dia boy rimbang hagaway ka complex ka hall ka badan ng tuhi hagabangin pli hagakatwaiterik ka magkasni malang hagapon rishitang. Ni ay ngo i-playing ila da play ya ka jiseng Sinai chita gitay Mausen Ram nila yo ban play ga nong stun minta mat ni yo i kipriyo yo jengkar kushibon but ni danget ba kani ga bangin play ang tiya boy rumbong ru kandan ka jing tray ga jong play nila la ban play sning ru i ga jiseng Sunday but da ga jing rap lang da ga jing duay jong pi ni nget ni nang la ban ya chikmat ban panyar mday tangi ga jing shikri haray baga hima ga jong play kanyar agani ka riga chat pun riga jingi. Timenta ka singi nga dani ka ban hikaya fi gani. Kaba jushan na ka daunot jonga labon bon sin bat kaba ju pinki nga bangan perkhat ya gani malang por. Nga keren gani nama nga dan ka jingit kle ya ka jing shikri play. Khamta magani ka riga chat pun riga kasi jantia jingi. Ngidon ka bahaban ban tip ya gani. Nagkakadam fin sayo snow na nga ba ngayay kinan borobor ikni. Ngamiyat light na gani, magkakadaday ngamiyat light na umansi mo ko jo play. Malaga po nga ngayay kinan hangni, agi Bible study ki jangi, ki sing Sunday. Ngayay kinan malaga po, wat na nga kinan ting-ting ikibipag kikubo na nigi jingi kay. Haray kambon sin nga kamwan siya gani ka jingi kinan, magkakadaday siya pang umansi mo ko. Namar, ngatip ba, ni imagisni ka ba katdo, mga laong ifiba na do sedang kaya ka jong blay ko pa kaladep 1 kaladep ja kaya ka jong blay kon ka bamat kaya ka jong Jesus Christ ulawan ula pendep ula kiyo na asip neng bat na do usni pendekas umansi mo khot jong blay hiyar siya ni ka pertay rado menta umansi mo khot udang danang ni ka pertay 4 simdan kano jingjan ni ka record kabala tho bala weng no yo man sim khot but nagata daw man sim khot udang dan bat ni but uday mo uba le do diki baro ag jide mo jing shakal play tinga kwa bagen hikay gani mandagisni kanang ba kalong ga jing shai bala daw play na beneng upha yo man sim khot bani tray bat ni bayo ni pat ni tray hi bayo ni le hi yung ipasang ban sakri o play daga bola jong daga basile brio ni khemdan yo man sibu khoy kata kada ikan po siya ka bakla malaban bu daga kitien ko khamkhor kalong ka insult lesi yung play but yo man sibu khoy lada pi sakri yo play pi krem tre pediang yo ta balong nong irap o bawan kanang nadu beneng sini ka pertay ben irap yang abadi pi Tinga kwa ngan ay kerteng ini ke jingkeren jangan mendagisngi umansi mo khoy bat ka balang. Ngala ju kren sa pang umansi mo khoy bat ki bangen. Mendagisngi ngan kren ya umansi mo khoy bat ka balang. Fi habang ka kren ni ka balang. Ngan omi ang sisiyan. Habang ka kren sa pang umansi mo khoy bat ka balang.
Walit mut bangan keren ang ni yagano ka kerteng balang. Ngam keren wat ega balang kepada nang tai kitab jing pen pau nyau teli gitu. Anam keren ega balang A B C D mo anam keren ega no balang jongno. Habang awan ra ini kektian ke baang mensim bakoi ba ke balang. Ke balang ke bang kwa ngini keren hagani ke jigi kai gedai. Ke balang ke baningkong tam ke bala seng dau Jesus Christ. Ke balang ke bau play ula peniang de boro mensim bakoi. Mat ini ke balang ke baningkong ke badana ki kam jigi apostol. Habang ke keren sepang mensim bakoi ba ke balang. Nga keren ni ke jingtrai ke jo mensim bakoi bat ke ni ke balang kemudian ki kam ki apostol nadul na beningko. Kata dia ke bangakwa ngan keren ngaram keren ni nono ke keten balang. Ngam point out ino le ngam kedokti ino na keren be tangi ke ni ke balang ke beningko. Dengan ong kum ni hagi ni ke par. Singap hai ke ni ke banga ong. Ladang idei ia ke ban syakri yo play. Hot walang idan sibon ki kinuhon balang hagi pertai. Ngan ong biang ke ni ke ketien lada kadai ni bangin pet ye ga nuksa joga jing syakri play. Tanginum de pet nagi balang ki bedana ni pertai. Ada ni pet nagi balang ke beningkong tam. Kumno ni balang ke beningkong tam kalalong. Kumno ki le ke ega jing ya lenti hangno ki bet hangno ki bakla. Hangno ke dan ki jing job ada hangno ke dan ki jing sharam. Hagani ke balang ke beningkong. Bar abang keren sepang umensi mukoi bar ke balang. Ngan peniru. Khambon ni ne ba kumno kani ga balang kala yaad haga jingi de ibat umensi mukoi akwa ni kai ta kumno kani ga balang kala yaad haga jingi de ibat umensi mukoi ini pet iga ni nadu besdang but lesi shwai ga bangi ni pet nadu besdang akwa ngada ai ni ga jinglam prang ka bashai bai fi lada ga dei nga ba di fi bangin pet iga luksa ga ba ka bashisha ga ba dei ini pet ni ga balang ga bangan sa puli ngan sa ikai ini pet nuksa ngin penuan dur ngin ring dur ru ini hato kumno mangi mentangi le kumno ngi syakri play haga nugu rukom ka balang ga jongi kale ga kwa ga tabang ini ring dur nang ni tang ini puli pat nga na ki kam de apostol kala nang ka beningko ngini puli na du khat ka beningko ka ongkum ne kam apostol ngan puli kumba santali e ki khat ka ongkum ne ka jingi thu khana ka beningko ngala thau a Theophilus sebang ki iki ibro ki bau jisu sedang ban le ban hikai hadu ka tagisni ha ka ba lapdiang ya u shijrong Daula ay hukum daw mensi mukhoy agi apostol igi bola lajib. Hagi bola penpau imru yala dia mula syak dabun kidak sina. Balayo u da ki jen safus ni bat ude tu iki ru chapang kahima ka jong play. Akwa fin sngapa ongom ne. Ti haba ulay senglem bat ki. Ula hukum iki banom letno na Jerusalem reban up iga jingkular jongkupa. Kabau ong pilayos ngaw na nga. Nabaw yo ni sisya ula penbaptis daga regan penbaptis ipi daw mensi bukhoy. Sa kindiat sngi nabimata. Fi kabaningkong kabangakwa ngini keren ang niga daga jingi keren gadong Jisu. Bat kini ki kat arngot ki apostol, kat wengot an ong ni. Kiba hadir nang ni Philip bagi dan sis pa arpungot. Kabang akwa bangan peniyang ni kadai bau Jisu ndaw lay sang lamat ki. Uda ada ga hukum iki bakinom let na Jerusalem. Reban up iga jingkular ga jong kupa. Kabu ang filayo asno nga. Uda pensyairu ang uyanis. Upen baptis ga Harian penbaptis ipido mensim bakhoy sa kandiat singi do mentah. Fika ni gede ketien ka bang akwa pinda syai. U Jisu upen syai gisan rana ni uang. Wat let hun bapila yo igi jib baptis kejong Yohanes.
Nama Yohanes open baptis daga siya kajingkala ka pumat. Ukuran siya pang kibanget ito po na pihikay kibriyo. Maginom sakot tanga gajip baptis kepada ko Kidai banyo saya kawai dari gajip baptis baga taga day gajip baptis kepada mensi mukuat. Taga day ka nongrim kajing sedang ka ningkong tam ka Jisu ikran bat ka ni ka balang ka ningkong. Kita ada jing sedang ngada bu ngada repeat bahai kita ngada ban ni kita. Kita ada jing sedang jong ni ka balang ka ningkong. Ujisu ujiet igi senran. Baradian ni kidan sispa mau berok kidan sispa arhungur ka bikin tei. But asua bau Jisu pen scam ni ka balang. Shua bagani ka balangkan saya cikmat. Ujisu udaong. Baginom bilay banlet no. Na Jerusalem. What let me shanu ruwang ap yung jingkular ka jong pa. Kabawang filayos ngaw na nga. Sa ikani ka ba nga perkat ka jinsnang. Ba Ujisu abaw kuran yung nagaktiyan. Siya kinigi sispa arpong rungkat ba't siya sanran. Habaw ayaw kumikiban siyang siya Jerusalem. Udan kanigi jing singato. Ngayon iya ni. Balay udah hukum, udah mahamiki. Udah ay ka warning. Bakinum deban mi na Jerusalem. Fi kabang akwa ngan pensyaya fi kada gani. Namar setang kandiat sni uji su unsa kiuno asyiknang. Bat unsa ino ya kapalang. Ya gini gibanget sispa arhungot. Hagani percaya. Bat udah tikna balada dan syu umau. Kisenran kimler kimlong eru yam. Kibanget kinomla ay baniyang apdeng ke jing jinjar ke jing pensitom ben kinomla rupan leye nakataga daw udah ada gini ke warning udah ang walit mi sinu walit mi na Jerusalem sa isyo ap hadu ba ublay unapha yaw mensi mukoy bansa penkop ipi daw mensi mukoy an penbaptis ipi daw mensi mukoy ngadu ni kesni Pi napipuli gani pilap ba kani ka balang. What lada kini kibriyo ki babot yu Jisu aktiya kijat. Kini apostol ki pala jit kerpa. Lada kidai iya kaban yad baru blay agani ka percaya syakri. Jisu da tipshay balada dan syumu'u kabakidan kam kadai. Yung mensi makuat. Klem mensi makuat. Kinumla. Makuat bang anda stang bahaya gani daga rukom ka ba. Mabanang daga jingikay ka ba piniya ba. Bapindok kanmaw gani. Fi pila ju ringdori gani. Pila ju perkat gani. Bakat yung Petrus, yung Jacob, yung Yohanes. Ikitu kisenran barong. Kamari ka kamejong Jisu. Kibriyo, kiba kodor, kiba kerpang, kiba ola dijit, kiba la ito yun na bam jukot. Kiba sa peniyang yung balang, ang yung pertay, badan bon. Kat yaki. Ujisu ang watlet syanu. Pidon ka man na yo, yung kajip baptism mensi ko. Nga kwa bangan peni, kumno mangi mentang ile. Kumno tingin syakriyo belay. Habang sedang nakaway pagkaruko. Kajing sedang kalau ang ipinga repeat ni ketimo ang kadai kajing sedang. Kani kapalang ka sedang dagan ni. Bakiday ba niyo pa diyang yung mansi mo ko. Kat ba nga ringdori gani yagi balang jang imenta. Kren kulum lang. Hatong sedang nang ni.
Hatong ni penshitom yeki auno yaka hagata ga jing shikri ga jingi tribe ngida penshitom ban sngutho ban wat ban duai ban ikai gi brio ba iwe piwe gi banget ndeki runga ga balang ndeki mut ban sedang ban ya ga jinglong kristan bangi hikai ki ga jing sedang ba kinim de ban huntang ga jing pen baptis bala penrung balang ki rebe gi de ban de yo priang man sibu ko hatongi sedang nang ta atau filap hangnu benta kibopot dia gini nuksa wali ong ba mun si mukul ada ni percaya temut briu ba la long rung balang dap mun si mukul kam dai wali ong ba briu ba ada ni jisu la dap mun si mukul la ni mabtus mun si ka katar kam dai namar kini ki briu ki apostol ki di badan ba jisu ki ti kini li kidan be bat ula da persat ru iki ang priang men simu ko aka po mi pat na gajing tam na urung to ka kamera ka gi shot handai nda aka por ka ba un skill no atat chibnen uda ai da ni ga warning wa what let me wa let ni Jerusalem shin shin no tat nda pun bab te sifi da men simu ko ka jing ka li jo ka jing pusan jo ka jing kwa jo ban wan ra biang ni ga dai hato ni sedang nang ta na kali fi ba snap yang ha ni ko poro hato fi sedang nang ta hato fi yo priang yo men sem ko haba fi dana ga balang hato fi sedang na men sem ko ga jinga nanti fi na puli yang ne fi lap ba ni ga balang ong jisu on pen baptis fi do men sem ko sa kandiat sini do menta na fi puli ko nang ga kong kam apostol ga ba frau wong pinyo diang nga gabor dalawa men sim ko pi but pinong ginong play nga Jerusalem Judea baro ba Samaria ba du ko pertai kabamot ba kani balang kan sadu no yo jisu mo so kiu shi benang tamba kanum du namar uban bujili yo jisu ni ga pertai unwano men sim ko uban pen baptis iki bargabaar uban pen ko boariki nga yo ni ba ka ai ga bau jisu kurano ne ngam kwa te pinchu shushimika bagalang tangka history kani tangka jing tip bat ka khlem long practical la ngi khlem practice ka ngam snow day ba mangingin sedang da kawai pagkarukom balbau jisu sedang ga balang da kawai garukom piyo yang ne ba adin nang ta ndo ladep ongai ni ulai chulum ki olip but kiyo yo jisu bala wrong no yusha mar hi puli ya ju isni petros ba ki bisan ran ki klem sha shu ye ki banget begin let ye ki kiyo ba chika kamera ba neng ki dwai haru shipos ni but na ki dwai shipos ni piyo ina yamba kajing dwai jaki ga dai baki ape ni chikula ba pipuli nang ba ar jaki kam gi apostol ga bible kong ndala poi ga sni pendekas ki baro ki le lumlang hakoi ga jeka mo kawan ga jing sawa gul air ba be perta la penda ki baro do men sim ko ba ki le sedang ban keren lagi be ki thile ba kumbau men sim ula ai bor ki ban keren ngakwa ba ganong sigentien shoy ga ngani ya chama but when no yekini na bala wali when ni gani na jing keren wali tat ya gani ba keren namar kani ade ga jing stang fikini gi brio gini gi apostol baro du jis pa ko kida apshisha but kida yo priang ni gani ga sni penekas kana jashisha
Kita yo priang yo men se mo khoi. Ki yo ro yi jing ai jong men se mo khoi to de ban tu ai pe gitu le. Ka di ke jing stang ga bang kwa ga nong fi. Ka jong jing trai ga jong men se mo khoi ba ni ga ba. Kita yo priang. Kada do bang jing du ai jong ki ga change. Ka kalala. Ka kalala no ru kom. Ke du ai lang bom gini pri de du ai marwai. Kita taruh ke dek lagi jing hikai ke bang kwa kan orang ti. Kabal ko ang kila ya dwai bat kila mo kabal ko ang kumne ba snap na puli bala pendap iki baro da men si mo ko bat kila ya sedang. Ban kren ni pu tele kat ko mo men si lai bor ki ban kren. Kamot kila ya sedang ban ya dwai de ko bor ko jong play bat de jing dwai tele. Kat adu baga jing sawa jong ni ke jing dwai ko mi ni ke kamera ko ba ne. Kami syasura. But ki bri o ki bawan yo gini ki sngi bawan kai. Ki yo snow gini ki wan be ban pe kai ki baca. Pila ban mudur ki jing sawa. Jong ta jing tuai. Kim dan microphone gini ki par. Kim pat dan gano kunja sound system kumadan bagi. Ada daga bar ga jong men sim ko kala pinki apa joki. Namar ki yo tiang yo men sim ko apa gini ki pala. But fiyo inda hadien baki tuai. Ki pat ba de ki hajar ki lawan sop yu gini ki kamera ka bane. Baki de yo iba kena ding ba mi. But ka ika bang akwa ganong fiyo gini ka por ka de. Kini ki brio baro benar pa ni ka balang. Da bagi na tuai. Ki dap do mensi ba ko. Kami ki jing keren persya. Jong ki bobo. Harap Petras Wian jai pinsai ongane gede ki kular ka ba play la kular pa kitab Joel bo play the mensim lo do ba do la kren ni la yalap ki si pa Jesus Christ fi pule ni ga balang gede ka ba hikai ki brio bikin yang mensim ko fi Petras usot ho ba ni usot ho ba ni na mar ki sedang daga jin trai ga jang mensim ko Lebih pulih kalau nang ba ar khot balai binyo ko ang haba kila yo sngo gini kala dunga ala ga donot bagi la ang Petrus bagi ta ki bagi apostol ko para kum nongin le o Petrus wi tho ki uda ang pin kala ga bomat ban baptis bi we poi ha ka ketang Jesus Christ ya ga banyo ma ki pa pin yo diang ki jing ay men sim ko nama gani ga jing kular ko pi ki kon jo pi ba de baro bi jingai kat ki bo try blazing un khot Nakwa mentaga sni ba finyo igini kektian. Fi u Petras usdang daka jingkla ka momot. But menta gani si Pentecost uyo pedang men sim ko bu usdang manyala. Ndaw yalap ki pat ba ki don jingpen gendo nama balai ukuran menta ndai sho daga bor jong u daga jingla kren. Hare ukuran menta daga bor ka bu yo naw men sim ko. But kaktian ka ukuran daga bor men sim ko ka penkendo igini gi brio ki ba benin ko bre menta ki snap but ki yo iga jingta ki kli yo Petras but igi apostol kum longin le pi ka igi jubab no Petras ito wang kala ka bomot barat pembaptis bi we ka tangu Jesus Christ ba ni ma igi pa ba ka babot na tagalong vinyo diang igi jing ay men sim ko Tapi pek ba ni lapan kala kompong igene mentah gini gisi. Ni kren shu iga jingkala gamot. Kam daton shu mataga jingkala gamot kebapon kede ke kala niam. Ni kren shu iga jingpen baptis adin ke jingkala gamot. Ni le pen mana ke jing baptis kebelang the predet. Sakabapot nang ni gadai ni kramikai ki priu begini yo diang yo mense mo ko ya gijin ngan ong fi gani kiten o Petras yala di ula yo priang mense mo ko menta anda ma u klalong unong yala u ong gaju o piru klabamut baptis bara dinta pensio diang mense mo sakut tang gijin diang mo ban shuya long kristal nama pipuli gini bro mula pembaptis
la penbaptis iki bat ki la penyeso si kabalang ko malay jar. Kamu kini gilay jar baro khat kide gi bala penbaptis. Dan gi priu gi ba kren yeleni ba. Ki ong kumur penbaptis lay jar na de na pengam woi puwai. Lay jar lay akatang sini. Malimla khat argot gi apostol ki dan cis pa argot ki dan. Tang argot ulan baptis pa usigentas cis pa argot. Argentas cis pa argot tak la. Na kren ni gini daga experience la jam. Lakman penbaptisan pangwat. Nalagi penbaptis. Kamde ga be la lagi dona do khada wai khada arwat la lagi join lang gitu sis pa arwat ki don lang baru jisu fi baro ki don kami ngani but ki don kami ni priang men sima ko na yo I ngani ga balang fi kumno ka yan aga jidi baru men sima ko but na kwa bangan peni ba ka jintrai ga men sima ko ni ga balang kalang kaba khamat kaba pedeng kamde ga bagi bo iman se mo khot chidin man shikran kum ma ma shikran ma man tag sngi ma ngi ngin sakan ma man ta ta shi sngi ar sngi ya ka Pentecost Sunday kamde ga bagi shikran ni ga sngi yo ya ka Pentecost di tang ha ga bagi celebrate ni ki Pentecost Sunday uman se mo khot ude ga topic ka bagi de bani kran malang sngi ya uman se mo khot pimla te ban ong bang ni kran ni usi se la no tanga gi revival meeting ne kini kita ya si mo ko udai haki aka baro jogo jing shikri play na mari pipet ya kini ga balang ga banin kong view I kum tare view ini emba ki sedang no si mo ko uya lap da ga boro si mo ko piang ni si mo ko view I ga jing lap kalau no uya lap da ga boro si mo But nakiya ka bor ga jong min sim ko fi I ga jayu Bible ka kran ni kien kran ko jing roi yo khraw ka jing roi ha ga ni ga balang kam dei bagi roi tang ka jing bon brio na mara pi puli ni ga lanang ka ba ar ka apostol ka ha ga khat ka ba safu ar ka ni kien bat kila yai ne scam ha ga jing kai jing apostol ba ga jing salak ba ga ba kri akpu ba ga jing duai de fi balai ka balang menta ka tla balai ki balang menta gi hiar ndan ba yai ne aga jingi kai jingi no elam kam dan ga jingi sala ka ba jan pren jingi bange kam shin dan ga ne ga jingi kedi akpu na ga yin shi kam shin dan ka jingi seng duai ga bishisha fi la dan ga kren ne ga ne ga khal ba safu ar kamboni ni la do ka ni ai ne ba le jin sen de tang ga pos ni sande dono bominat kindiat ulet kasi balang don wat kini gi jiseng ki bangi ongi kita gi jiseng fellowship kita ngi beri belet Bible study ar pole pongwat sanwat dan ki bam dan beri menilet chu gi jiseng duai kata di ga balang ga betrat tam mentra ini sini balai ditip namar bangi when you mun simu ko chero ni klem kren ni mun simu ko klem yo ban yala mi gi beri de da kanu ko kompet pen roi gi jing shekri la dam de ga bor mun simu kini ka balang lai jar ki kala mat balai ndai bau nang kren Petras kaktin dunga kamat kren ga jipen kendo bau Petras kren hadien ga Pentecost yo ga bor men sim mara kerpat ifi gini por bakat mangalang kren ni ngini pet shushu ngini le kam jele ngini peni fi bakani ga balang kala ya men sim kon ngan continue ni ga jai kai katu ni por muta ngini poiski ki kam jele ringa kwa bangan peni shwa gini ga jings da Bani ka palang kala sedang do mensi makot, kala pediang mensi makot, kala yala bro daga bor ito mensi makot. Matuay bo play unhi kairu
Yungi pangini ya nata. Papinyo iba kapertay mentakan yo iba bulong kujong play agiba. Hari teng balang gala sikulalong tang ke kenja ke show off mo ang ketian English. Kabangila siya sukamangilong ki Kristan. MTBA yo man sima ko. MTBA go bar go jaw. Ikle mat ala gedong jiya. Kami kairo MTB. Mangikut haga jinglong niya. Rena to daw kren biang ini jikai. Biadai apang mensi mukhoy berkepala. Dengan si petang ini jikai dan lishkamat. Pinyo I kalau jing syai krau. Ya jing syai reply. Ko pa daga do nuot ko besnong me yang ni pantuai. Ai bor ini piu besnap ini jing kren jwa. Mungkin pois gatong. Ilaban ya chikamat. Ini I kamba jing jaki. Kekertanya dong cisu itu. Amen, brad. Amen. Doblen kul hui pi ku bless.